say any assembly no Asia. Aya bomwa. Ye babeye Omanhemaa Aprapra. Ene assembly na kan bom ediaye. Enti mi Sunyani mind say finance month July year koi. Sunyani ensuye euro got a mu euro. Ye ngubio if he say Omanhemaa Aprapra ababak. Adeshe wo Sunyani Oman penni ene obi biara ene se ahonidie die eya ade a eboa ema empuntu eba Oman pepepe eda president mama se ewo sa initiative a ode bayi Monica sir what the initiative we buy senka beya Oman yi mu nyina ebete na yare ahoro a ekoso wo men eso etwa kakra pepepe Sunyani de yenimsa ekoso na edumre bia ya na regional capitals no edumre bia eniamatime ginsem ana initiative a government de beba no arewo sama wo Ghana ne se ya political manso binom ne ade ya na wo entem nti no kan nyina se party baako eyesa oya ade a ya na eden kakra because NDC for ya ade a eden so benya MPP for ewo MPP so ya ade a eden so benya NDC for ni nyina ne se etime ade etwe enipa sai ya de sabotage the other party enti Sunyani de no me hu ni se eye regional capital no aha so a che se enka ewosa ye ya se de ne ye Omanhemaa Aprapra no bia ba no pepepe eno na eye traditional rulers na ye sa me ma no ento ne to di na Omanhemaa Aprapra eno de ye nya ma party bia enye party e anasa party pepepe enti no eno enenam so a na me gidi se edom edi ekire bebre eba ampa Monica sa enti no me blame any political party bia because ye ade a ewo Ghana ha sa ye sabotage the other enti me fi say eno nti na ama Sunyani gotes ne ehunema ama nsuyire ne ade abeba Sunyani man Monica sa ye kwaye ni mo no emre atwamu na the other party MPP wo na ye ne assembly no kabom na ye de ye Aprapra no say government initiative we buy akwantuo ne eniama bebre ama ye busy pa anti me committee no so asa minni woni nti no na omo hu kwaya be fa so say ye ne assembly no ehia aya bomu a ye ba be ye Omanhemaa Aprapra ene assembly na kan bom ediaye enti mi Sunyani mind say finance month July year koi Sunyani ensuye euro got a mu euro ye ngubio if he say Omanhemaa Aprapra ababak Monica ya be chance ene assembly no akan bom na ye nyina ya ye ede aboa government initiative for the aba na Sunyani asafa ntuma pa asafra yana party bibaswa omo mpesa omo ka because of votes enti no ama sanctions a e was ye de ma store for any car
taxes a omo yeye adwuma na omo ko banyina no ama so bia enim efi say omo nim say party no de obeka no a ontoma no na enam say eye Sunyani Traditional Council na yeye saa de ni ntino Sunyani Traditional Area enti the whole Sunyani area na ye ase ne ade nyina enti the beka ne say Omanhemaa Aprapra esa baba omo wo source nyina no ye be involve omo ewo adwuma ye ba be yenimu so omo ama ye be frɛ omo Sunyani Traditional Council ye be shemra afrɛ omo ya fa team bia omo ebe boa ama ye yesa adwuma ni nyina first no ne ye aka etwam no mo ko no mo ba yigina wo no mo ye adwuma ni bi se edu ho ne e be start a ye boka afo nyina kokko se edu aprapra ne ya ka bia ni wa ebetu ka bia ebetu ne ebegina wo mo wasi na wa ye adwuma monica wo be bia no ye be ma sanction Sika ana entwama bia ebetwa ma wa ye de ebeye mewo dustbins ahoro bebre a me beche amadwom ene street no so nyina money yo ya ba be ye ni nyina enti no se woto ade ato fom a e wo charge a ye de be charge o woto bibi to bottom ni ehu a ye be me nkrofo no mo beche money yo dustbins e ba nyina ye ni assemblies na aka assembly ne aka bom na ye to dustbin no abe supply the whole Sunyani market any source ne bia wo say edisi bia no ye bi ebesi enti no obia nim na se wo mu nsuo ana wo ye bibi na wo de to fom a ya no wo bi ka red enam Ghana politics ni ntino nyame anim ni edi say party di beba na obe enforce niam bi ewo edom ne so efi say ubenya votes entino say wo hye bi no musa na omode obi correct me boniti mu say eni passionate ye mi say NDC ni ntimi ntuma MPP ni enso na oye obeka say oye mi sa ni ntino me ntuma MPP Nemo Traditional Council ye ento ye so aba Davida emre nyina ye wo ho pia enti no say ye show say ye we na wanya ye no wo bika ampa enti Omanhemaa Aprapra te da ye no committee no so te da kakra afeni ya revival bibia ye ne assembly ebe shemu kina ampa enti ye sanctions na wo ho dada obi afa na obi ye bibia na ye de ma no sa sanction no ye be shemu kina enti obi a ye be fra wa ma bia ye be bonaka pia panu hem